Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah Bin Nabi Ayub sakit tubuh ulan panjang kebitar sengsara rakyat Bandung dibenci istri yang tak dari Bandung gak dilupa namun keduhan si program yang hata lalu ditipu tiga sabar dengan tabaran bergagu serah apa yang kuasa Allah sikap dua laksa beribadah Nabi kagak punya Allah Bandung agung tentara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah rupa di Nabi Yusuf saya mukadu sama bulan purnama orang kasoyang pandang pusing badan syidhana gerasa rupa di Nabi Yusuf cahaya muka bersang bulan purnama orang kasoyang pandang pusing badan syidhana gerasa Allah sikap dua laksa beribadah Nabi kan punya Allah Bandung agam tandara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah Nabi Sulaiman raja yang terkaya langit dalam dunia Allah terjamu dan monyet angin sihat roti bawah lalar gaduhnya bersih pembandung Nabi datang tiada pegahaba dengan kuasa Tuhan ke Nabi Sulaiman bukan punya Allah sikati dua laksa beribadah Nabi kan punya Allah Bandung agam tandara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah bukan melaksari berdampingan pengakulah yang dalam terjaga tetapi yang lebih tak melihat Rasul Muhammad Nabala bukan melaksari benar-benar pengakulah yang dalam dunia tetapi yang lebih tak melihat Rasul Muhammad nama Allah sikap dua laksa beribadah Nabi kan punya Allah Bandung agam tandara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah Nabi Sulaiman raja yang tak kaya
nafsi kamu berbina tangan pegang haba dengan kuasa Tuhan dipilih Allah dengan wujata Allah sekatiru laksa beribadah Nabi dan penyata Allah dan doa